Family eri asoba edina ko dioma team kibande kineke bali mwaru dioma mwensi pimo sa kibanda kedia abalimu ekibanda kineke limu ino igorende gitogenderete iga kinyomba chiobo chenu kinyomba chiabang ne chire mata iga eseme kurumate ne chiabaga karogoroga mogo iga go chirogoroga iga kinyomba chiobo chenu kitotuo mana kocha katore catechist jumoto sabere to chake Tusimame zote. Tusimame kwa maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea, usituache katika kishawishi, lakini utuopoe maofuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote milele. Amina. Nyasaye Tata no Mwana moikomo chenu tuachira sora semambie twakoira nengambi yamono biyamono Nyasaye to asengenjo yobolendi bwao buya watolendire Nyasaye koruri tukoria igoro twaigeta asenkeje ga Nyasaye tumya goika wato ikiri asemambie biyamono asengenjo yake ukyobo ga Nyasaye tumya twaikira asa Nyasaye asengenjo yogocha gwake royo mtoku aeli inga otonyorire kurwa sobo ikobwense Nyasaye tumya utigira abana baya magega no mugakoye Nyasaye tumya bagate na kubalinda kobwa mono Nyasaye abairi na abasani bakoruchinsi nyonye chiense bagocha sengenjo yogocha kwa kirori Nyasaye tumya baramamerie bigocha banyare goikabuya nakegima Nyasaye tumya bagochigotonera omoyega bweri tukoria rero Nyasaye tato munyamabera mange baechi semino bongaini muna barara omoyega oyo na barae guri bagasengenjo yokorwa ngora asenke yega Nyasaye tumya banyare gokwana amangana yokoremia musasirotio itore nchera asengenjo yogocha koreta obore mwasenke yega Nyasaye gwetira asengana yaye murai kebuya nenganera kwanu asenke yega Nyasaye tumya enyare koreta obore muburo bonene nakobwa mona ase familia yo mwalimu oteyo amona abana baye bamanye nga Nyasaye tumya nonyeriria abakunire Nyasaye naramona barabwo tato munyamabera mange bono gutogo chigochaka kabamona intwe goikebira togokora siyamabera Yesu Kristo yoro motorio ito aserieta lia Tata nelio Mwana lio Moyo Mtakatifu. Amina. Biyamona Nyasaye. Asante sana na mwensi karibu na kimoko na gocha chinkwano cheito chokoremia etole life
igo kukuna kucha your movement umanyene mule live ndizi TV gukavere umoje goyo igo ere live ase TV so minimize the unnecessary egere moje go madam ogende buya bwa masikani toko basaba so obotoere sana biamono karibu. Asanti mbiyamona sama sabo na karibu abagani amogende tegocha bono twachakire kuchiko yo minto atochakire kuru asitogo chaka kuru then tumakogendera Biamono yo minta seribaga atogo chaka ne kenyoro kiaga iga igo nare ko basabo mongino yomo atenene akwane nkwanenke kwani aba ye kenyoro omongino yomo korwa ase kenyoro ke kia matieko mongino nde bwense iyo no yo bwe kanisa ya matieko no bogo tenena wakirisa abangina. Biamana seribaga tumusibu Yesu Kristo mirere na mirere amina wana oragenda ruyo oyo mintondo chengari tukoria yendero abari aragetu ngari tukeri nario nyangi ya yera abeyo muiso nje nkwira na bangina bali barense emeli na barabigongo bairane limbi ya mono asengenjo mwerure gocha asa amatanga mbarororo bono iga barasemeyaga ao nonya bamanyete muna amatanga narega iga igongo chigoteba ng'a oyo minto Simeon kwarengana muna atigaire ase omochio oyo iga ngosaba gaki amasaba amanene korwa ase abanto ba minto mwensi erinde eri amasaba ya mosire chingaki echiga atigaire n'abana bariko bakokwaye na omochibwote yo mugima nigo nkosaba koba mogosaberania abantu barororo bonsi erinde eri batwara oboremu nonya n'omogaka oria orwarete momosaberani nyasaye amobwenie ase amarieta ane nigo nkoroka Modesta Abuki Kwamboka ninche ntenenerete abang'ina ba Matiako Center nande ninche omwalimu bwetu muya iga ya Simeon nabaire karibu enene asante.
Mbia mono yo minta soko rwe nkwane kia naende yokoremia mbia mono sana. Tigatonyore no mugaka oyo tenenere tensa chinda abagaka korwase matieko gaiga. Omugaka oyore keombe kia abagaka korumatieko gaigo yomo nera charwe ngora yaye. Onye mugaka taiyo tigatonyore mugaka onde bwensi omokatoriki oyo korumatieko gaigo yomo nera cha represent abagaka. Narorire ngochare mbia mono sana murai. Hello? Na bakwani mwensi gaba ni baidi nambu yamule. Nje sama lieta netu ati nyanchwani. Iga ninka etinano mwana one. Na wango tebo mwana Simeon pole. Mugako minto teyo pole. Tiganya sato bwatisi. Tokole nyangi yeye. Abagani mwachire kwa baminta mwache watu apole. Karibu sana. Na ndemo koira na chinse ino moira nebu yana Nyasaye. Mbia mono tigatonyora omugaka oyomo korwa Matieko Catholic. Omokristo oyomo korwa ase Matieko Catholic Church. Mokristo nde bwensi korwa ase Matieko oro omugaka. Korugoro tonyore onde bwensi moteneri onde bwensi bwe kanisa ya kero ya korugoro bwe kanisa ya SDA. Na ya yona ko bange uyubuna okorochiche. Bia bono master of ceremony singe nchoko ngali bageliga na nche nkwa nalinga nelimo. Abagani bas bed nango bakwaninga bwakire bia. Bia mona singe nchoko ndige pindi ekeiga. Na ende bia mona ikiagera tuachira ko bakeroli. Abagani bonse pipali babo tutobo tukobagima na bali bagocha bono goto abara turabaye ngora singe ncho yoko chaba twaye ngora ncho yongo kwana Thomas Ndege nkano gaiga nigonde echumuia munyakirogo igole nda singe ncho kubwaterana na bayire chinga kichingiya tubwaterane nande chingororo bia matingo twara mangi bia mono ase nkwane nyororo tigatonyore nande muwakirisi onde bwensi bwe kanisa ya SDA. Abo mo pastor usabe useno ano morisi onde bwensi korwa se kanisa ya SDA. SDA Church morisi o mo pastor awaminto pia mona sengi jitua chira sobonge wocha kobesi awaminto ba tigirwe no mwancho wa sengi jya makweli tubwati mange to kwana twensi nigo to twara chinkoro chindito bono kende keri to kora tigatoba amo asengi jyo mwancho ito arure sama bakaito ogo semerio konene ngaya ka ko baiga lingana lya Nyasaye libekira se Biblia na ndiriwe togende tokunya gotebigwa lya tole mirimo nonga enga kingo ikere ekera yara ere egere togenda se ayanga buna yatari guchikoba lina lingana linene lyokoremia igombu ya mono asinge nchimwa chire senchereye tiganya sabe na intuko ikomo elio mbuya mono asinge chiyogo choko. Bia mono mugaka senkwane ngia tuachira se kanisa ya BH muwakirisi onde bwensi oroi bwe kanisa ya BH na ene bagane lia ono bogo icha gocho kwane nkwane yemo BH onye onde teyo deliverance
ekororekana na baro bumba iyo. Na kanisa ende yonsi eyentaratora mwakirisi onde bwensi oyo ore igoro nabo nayo kona gusuka gochaga igo yo gokora naye ukwane nkwane yemo. Karibu. Madam, asante kwa sababu ya nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Naona madam alikuwa anapendwa sana. Wacha tuombe. Baba wetu na Mungu mkuu, nakushukuru. Asante mfalme kwa sababu ya umbali huu. Baba wetu umetubeba tangia mpango ya madam hadi siku ya leo. Baba wetu twanyenyekea chini ya mapawa zako tukitangaza damu ya Yesu Kristo ikaongoze mkutano huu. Na wote ambao wanaosafiri Bwana, tuomba chani masis Jehova ukalinde watu wako. Asante mfalme kwa sababu ya neno lako. Litakapohubiriwa mara hapa, tutatangaza mkono wako, jina lako litukuzwe kwa Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Pastor the Reference Church Maran Eunice. Asante naende mo Kristo nare koru kanisa ende yonsi nto musiekera nere isiko. Kanisa ende yonsi onyonde kare goro na bago ichagocha. Nondo bwato gotera na bokoreta gochaga igari bagari gotoka na botogo kotere. Onyonde tayo naende kanisa ende yonsi ekwaya to gotera. ase bale moro online abago search YouTube Ndizi TV Africa oligererie no moyego genderete Ndizi TV Africa oigo moyego madam ole live kotwe conduct in a very peaceful way none chinkwano chokolemi tukwane chinkwano chingia gere tolemi family TV Africa sibali mole YouTube na mogo search moyego madam.
mbiomono kwa yaito ya marani asogotero kuya mbiomono naende ribaga rigotoka naye nabo tokobaa ribaga motere esare Geoffrey karibu asogotera kwao na abarimu ndoche baikire iga abanyansagati ase omwarimu agosomia karibu sana eigwe buya eigunkamore Geoffrey esare asogotera kwao. Esare timaiti gosenta yare Rapo Piura abana ba Rapo Piura na abarimu baino karibu sana karibu asogoija wakero mwarimu ino okwaeri kwa moerio esare Esara okorana konyetara aba tayari. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Nonye turasama bega kinkorera iga. Mbiya mona samureta ngo nkuru ku evangelist Esare Geoffrey kuruchinsi chamarani. Tete ko baseseni nogotero komo. Ya, tete ko baseseni nogotero komo kogoteba ngobogi mobonche weka tinkonyara yesambu atesi. Tinkonyara Yesu tayo, Tinkonyara Yesu tayo, Tinkonyara Yesu tayo, Tinkonyara Yesu tayo, tontigambwa tokoboko, tontigambwa tokoboko, tontigambwa tokoboko, tontigamone none. Tinkonyara Yesu tayo, Tinkonyara Yesu tayo, Tinkonyara Yesu tayo. Honya nechikonda nakolire mama, honya nechikonda nakolire tata, honya mtengo
nona mchengo mama nakolire baba onye mchengo tata nakolire obogima noboko obogima noboko obogima yesata yo noboko obogima yesata yo noboko kwaria nyama ino kweumia mama chichiro gweta okoriyo obogima kwaria nyama ino chichiro gweta mama okoriyo obogima konya chinyanya konya ebitunguo obogima noboko yesatayo tokonyara yaya yesatayo tokonyara yaya tangane Yesu tangane tata ingonyara Yesu tayo obogimo ingonyara Yesu tayo obogimo ingonyara Yesu tayo Asobo imabwane aino mobuyone asobo imabwane aino mobuyone mwana nyasaye aino mobuyone endo ya yuda aino mobuyone asengoro yane aino mobuyone asengoro yane aino mobuyone Yesu aino mobuyone Yesu aino mobuyone Yesu aino mobuyone Yesu aino mobuyone ekero kyobokongu aino mobuyone ekero kyobokongu aino mobuyone ekero kyamaroire aino mobuyone ekero kyamaroire aino mobuyone aino mobuyone Yesu aino mobuyone Yesu aino mobuyone Yesu aino mobuyone Mbia mone sare sogotero kuya tigange oyo minto nere twari kurubwaterana aragendia sini kurwabu. Madam karibu. Mbia mona seli baga tumsifu Yesu Kristo milele na milele abageni beza mbia mole mwensi twachire kipindi kia abairi relatives goikera iga tigatonyore chiango cha Mr. Simeon nechi aunt bachega iga na barabu balire Madam Dekeyemo bia mono chi aunt anko boa Mr. Teyo nechi aunt komoranje injugocha onyemba iyo ngagete no bale kono gocha bale St. Felix monya kuyali ga no gotera koino St. Felix chumuya ya Madam Salenge secretary awaiga nune chiant chumwalimu Simeon tena nechi anko tuata ya bachi aunt nechi anko chumwalimu Simeon e kamera na bako na kuba capture mora akwane lieta mo kwane lieta la foyo mo akwane na mo kumanya ngo kwane abanjo monene mwacha go twapore mbia muri esa marieta kwambuka ugendo
Oyore ngina moka Simeon kurubogirango. Mbiya mole mwenzi. Sa Marieta Mary Nyambeki. Anti ya Simeon. Pole. Kurubogirango mate. Abantu bamona nabakwani mwensi mbuya mole serieta lya Yesu. Serieta ankoro kucheni buyaki. Njengi na moka Simeon kurubugirango mugaka gakoro kuganga. Abakwani mbiya mole mwensi. Njengo kusali na barongo andi ya Simeon yo mwabasarume. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Njengo beka gaki ngora yane ase omwana one Simeon twamwanjite twali kumuruka sokoro asogo siri omwanji oye tigareme gekogera rindi nabo yaringe noyo makogenda oyo matigare bono tigabeka obore musa abana bachukuru bane erinde na tata omwabo na moise kominto bareme bamanye buna naintu no turaje togende mbiya mono rieta aroisa buchire ninche ngobwati sarumeli akabere. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Nje nkoro ku Sarome Gesare Nyakundi. Nje nkamati ya Sarome. Simeon yali muiwone kurubogirango. Na nje narure engora yane se familia ngima. Asante. Wakire mweze ese mwabeta. Esa Marieta ngoro kucheva asinya kundi kurubogirango uyo mwabo Salome. Simeon no mwigone. Mbuya mono. Abakwani bwakire. Omwana ona Simeon pole. Na pale yeto kwa intumwanya bantu ntoko nyara gokoremia. Ekerenge kene no muntu gokoremia Nyasaye. Nero bwatari chiu. Nero ra komenda chisemi no ngaini. Abana bali omwanji wago tigera. Orore ngana ki okobarenda. Nja Marieta nkoro kwa Ginesi kwamboka. Ina moka Simeon inde. Kurwari bogirango asote yo minta rwete. Ore mo mwana one mbuya mono. Emono chianti chia mistoteyo. Tikatonyoro gotera kurwa semara umoja welfare. Welfare karibu. Diba kanelia ino. Mara ni umoja welfare karibu njumubwata gotera. Nabagani bonse baikira senka ya Adam. Kayo mu teyo. Eiwe mnganka mole karibu sana. Karibu mwensi. Abago nyagocha marani umoja welfare aso mwalimu ale member as madam alenge member tigabache na barabuo balere madam no gotera kwao korabwango asenge joye chinsa korabwango marani umoja welfare njubwango madam no alenge member mwalimu no ale member igo. Ese cámara no poco te habrá.
kwa kamera. Tora sorogendo kogenda igoro bomenyo bwabaya mogoko botambe timoli kogenda timoli kogenda mwateba timoli kogenda igoro ase ense eria mbale tenu timariwe chanda gosego chandeka timori kogenda mwateba timori kogenda igoro visieri chindwaki vikomeka meka mwateba timori kogenda igoro timori kogenda mwateba timori kogenda igoro nainwa bataya igoro ne yaino eba timori kogenda igoro kogenda timori kogenda mwateba timori kogenda igoro timori kogenda mwateba timori kogenda igoro mbia sogotero kuya ngakie wika moyo guri baga mukwane wikera iga tiga ndiko organize gikundi kia mwalimu group 7 karibu sana abagaka bo mugako mukatoliki bachire ko mugako mwabo pole papa mukatoliki karibu sana ngagete konyoro dumole baga simo ikaransa konyoro dumole baga Woikeraiga ekwaya nere ya murara asema mumwabedi nako genda asedi nagachire konyatara cha mara aso mwalimu acha ko mukatoliki nchwango goche kwaya eri aso madam buangu ekwaya eri ya murara onye mwe bangete toretera ngo gotera ekwaya ya so madam murara asema mumwabedi nako enda nchwango gocha asenge joye chingaki nchwango karuo gotera kwaino anti ya sister anti yo mwalimu na madam Woikiraiga karibu sana sister karibu koruichuni na sister wa mino karibu sana karibu murara kamuranje kabebu gango kero mkwarangerirwo chagaiga nchubu wangu na korua gotera rioka
Karua gotera rioka. Hamko tayari? Familia Edina alimwaru nyoma mwenzi mwenye kwa tayari muna bako kakiti na wabale asimole mwenzi moimoke mwote senge japa mekane machini use yangile damanya amoko nyagotera machine kegende turuchi Titorina abamenyo omujitori aiga toremiwa senganeye tuganya moje ogoja toganya moje
Esare disconnect. Esare ngaki gwa disconnect. E family koru soba edina mwensi nchungo bosia koru soba edina wote ambao wamekuja kutoka kwa kina Edina huko Orioma, muja hapa mbele nyote moja mwensi pibo siogaiga chingaki fadho gocha bande ngo siekeru morigoto totabeti abango mwensi koru soba edina. Sukagocha rogoroga iga sukagocha rogoroga iga sukagocha rogoroga iga egere kamera babwate tikakwana niga ebange buya iga kero montaso ase kamera memaliza biamono enta geteiga abana ba mwabedina chiango chiae aba mwabo mamo mwabo ke chiango chiae batigarega abande mu wefuga abande mu wefuga muikaranse kororo kinirende twamutigeiro monene akore mirubiriye abajogoro baito nyasawe tuthiga baremie chinga kijinde nyasawe itonto no kwana mange tiga nyasawe baremie gongo chabire monyore birogo muikaranse nabo kwana onereso ndo chebo nyansi no buya egero ikaranse bone toka ndege pindi ge familia ege pindi ge family ge konya gocha marani youth nchungo no gotera kuri moro sereti madam kiagra bona soire ege pindi ge familia mwarakishe koba konya gocha omwalimu mulumba tafadhali inchu kibakonya kwebanga gocha tibagane diao inchio nayo rwe rambirambi yao yuti wako wapi aish sorry
Mulumba ako wapi? Omwalimu oli Mulumba narange nikajale. Dibagane diao yuti wataraso kipindi ekyo. Tumsifu Yesu Kristo. St. Patrick Marani, St. Anthony Marani Center. Ndubwata kotero kwa madam noyo mintoga tika hatu chakeli Joseph Chinza. Nabakwani mbuya mule. Samalita nkoro ku Anton Junior. Omwana yuti kukuru Marani. Ndubwate ogotera okwenge kwa madam. Okoleiga. La 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 ulale salama. La 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 ulale salama. La 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 ulale salama. Korama ya kore moyo ga kiense ye norogendo makweli talima ya gototiga na magombo ni kupita tunapita bogi manege sicha makweli talima ya gototiga na kabicha makweli na nyachieni tofauti teyo balibonsi abanyakieni ebonsi mbayo madamu edi nanga igwa totiga makweli otale wanchora motiga inde na magombo tali nsegete omwalimu kule ntakagete nyasaye ninkibono twakogoserete otale gwika kurwa bwasomenyete ntobe ngaki ntambe tutakorore madam wachire watutigire pi na intu norogendo tole nkorutora korende Yesu tatanere ugotula la 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 ulale salama. La 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 ulale salama. La 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 ulale salama. Titote bantoko gendo bugimanya sakubanga toko sabira oikebu ya soko genda ntomanya tebuna kantu omerane obuiko bwense yene ndukanto botigane inyoro bugima tobwateka kinege sicha kikyaroro kamarogo baigo mambinga sicha na tochito kwane byonsinya sao manyete ekitora koreto saba matukato mente tulimpenda ira mora mempenda side watatujue kwamba Mungu ndiye alimuguide wasasi wake na Mbe pema Mungu awarinde na aero yake pema Mungu akaitunze. Asante wanayuti wetu. Asante kwa huo wimbo mzuri ambao ni wa kuomboleza pia. Wacha tumuombe madam aende pema. Ase chinga kechiga ne chinga kiche familia. Munango korangeria ibwe family gogocha abairi bao bonsi bali bacha koko ledisie ebagocha bakwebicha oyo masabe muwevu muruo togo chigo chaka nabo Margaret Bosiboli mwana bo muchoyo oike na bana bao bonsi nabairi bao bonsi bali bacha koko engora moche bosi ogaiga Margaret Bosiboli uko wapi familia
Kwa vile sawa, karibu Margaret. Tena pole, karibu. Wale ambao wamekuja kuomboleza naye aba idi bonsi bali mwacha sengencho ya Margaret mocho gocha gaiga. Abana ba Margaret mocho gocha gaiga. Bali bacha sengencho ya Margaret kamora nchencho gocha bosia mwa kwebicha digeri gochi bosia le kamera noyere ekere ensi bali mwacha sengencho ya Margaret. Modigeri gocha se kamera kibako nyago chaiga Isaac obe tayari ne familia yao na balia bonsi bacha sengencho yao. Ngoja. Tosabe Nyasaye tata mbuya mono asobo moyo. Watu ikirie engeye kwa aba minsopore. Nyasaye baremi kiagera nayo muremi. Nayo koremi byonse. Tiga byonse bikoreke goitera obubuibu aho. Tuwasabira goitera sirete Kristo mbori ito. Mbuya mono. Asanti Isaac na familia yako. Isaac ne familia yao na baidi bali mwacha sengencho ya Isaac. Mwacha kolerisi Isaac nchungo gocha gaiga. Isaac kore kana Isaac atayo mayar tune familia na baidi bonsi bali bacha asengencho ya Isaac nchungo gocha. Wala ambao wamekuja kufariji Isaac mje mjonge hapa mbele ili mpikwe picha na yeye. Marafiki wote ambao mmekuja, basani ba Isaac baidi chugocha tafadhali marafiki wa Isaac, familia ya Isaac popote ambapo mupo muje hapa. Asemoberete moche gocha libakane erie ino. Kibako na gocha iga Sakari ne familia yao na baidi bao bonsi Sakari wabe tayari gocha. Twegene tusabe omuya mwanchi tato ito Nyasaye ayora sekero kyao kyobonene na indi ensende yabene twachira so obusiwa na abana bawo twira neri ngambya mono monene ikyagera twalira okoboko kwa senkeyiga bono monene chinse chiga ni program yenge matwaye bikira amaboko awo gikayaire twasabire twegente ngano tubwire samanyinga Kristo yoro muboli ito. Amen. Asante. Sakari n'abantu bao n'abayidi bao bonsi bali bacha jugocha bosia.
Abairi bali bacha kwa Sakari Eng'ora. Njugo cha Busia, marafiki wote ambao walikuja kufariji Sakari, mjongea hapa mbele. Abana bao bonsi mchuko cha Busia iga. Abasani ba Sakari, basani bo murugio Sakari, abairi bali mwacha nchuko cha Busia. Onyamore nyomba minyoka gocha. Bakonya kwa kuchibicha Nicholas na familia. Tobe kebirenga sogo saba. Seretria tata rio mwana rio moyo mtakatifu. Amina. Machanu tata Nyasaye twakwira na irimbi ya mono. Biamana senge njo borendi bwa ya waturendi robo tukobogima. Twenyoriro tole moye mambia mono ne twira na irimbi ya mono. Biamana senge njake ukobogima. Watorenda twenyorira boniga tutene inaso oyo minto otekire korara. Etwasabira bare mwaso muchioyo. Abana bari batigara Nyasaye bakonya no tatu mwabo omone none onyare kubamenta chinguru chisemi no bongaini mwari motigaire anyare ko kinia abana ne chinjira chionsi chobuya ne chiama go ka Nyasaye ntogo chika ntoko beteraria abageni bonsi bagoche nkeye Nyasaye babwere tatu myaba abakogenda ne byoma birosi na makwa mwanya bantu obaikia sebarwa omone none toirane rimbia mona kerba ikira bonsi aba ikira senke ntogo chika ntoko beteraria amaketu akobori tiga wenera sore aitera serie tari omwana o Yesu Kristo motorio ito aserie tari atata ri omwana ri omoyo mtakatifu amen. Biamono Nicholas ngayone familia yao nabairi bao bali bacha hoko Eng'ora chungo gocha. Wala ambao wamekuja kwa niaba ya Nicholas, tafadhali mja hapa mbele. Wamekuja kumfariji jenerali. Watoto wa Nicholas asemoberete nchugo chaga iga Busia iga abairi baye bakonya gocha igo maliza. Mungu saba. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Umetupa tangia asubuhi tulipoanza huu mkutano Baba. Tunakuomba ukatusamehe pale ambapo tumekosea. Acha neema yako ikaweza kushuka ikatawale mahali hapa. Waliofiwa mfalme wafariji na ukawape neema. Baba, wewe ni mume wa wajane na wewe ni baba wa mayatima. Jehova, shuka sasa hivi ukachukue ushukani. Kuanzia sasa na kuendelea Jehova. Tawala hiyo familia au watoto pia uwatawale. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Asante Simeon njoo na familia yako
na wote ambao wamekuja kwa niaba ya Simeon na familia yake. Bonsi bali tuacha asengenje ya Simeon. Mote bosia. Aya, karatiga bano. Karatiga. Mbago isana. Mbago isana gaiga. Simeon inchune familia yao gaiga. Nindoche. Kamotene ine igo mamo abedi na kajale na basubate bamu abedi na abakoyoye chungoga sukango uchabusi yake hivyo. Memaliza. Chango chiri chiae njungo inukarua. Chango chiri mwate na chango cha Edina. Kera mori chango cha Edina kese mori chango cha Simeon. Nchurende bwango. Chango ne chanti cha Simeoni. Chanti cha Edina. Chango cha Edina ne chanti cha Simeon. Njungo bwango ka. Digere libosio mosoye kamera, digere libosio. Sukani go chiari abane na bamogo squad. Mo batu balende kia na bacha mwacha korra. Suka go chiari agade baro rekane gabu. Digeri go chibosio mongina. Digeri chiari se kamera mogaka. Chiari. Chuga igana ndio rekana. Kubako nyagwa ku chibicha igo Alexina ne familia yao nabayiri bao Alexina wevuga mwende muikaranse asanti Alexina ne familia yao nabayiri bao
Mudigererie kamera. Wengine unaweza squad hapo. Bali mora abenge kumbe gabu. Squad gabu egara na mora isane. Asante mmoja omba. Abande mo wefuga. Sabangu. Aserieta ria tata no mwana no moyo mutagatifu. Amina. Omochanu tata Nyasaye buya mona asingenje kewo kyobogima. Buya mona kegima asingenje aba mintaba atigairo yo minto Simeon. Oyo berega gosire runo mwanjo wa Nyasaye. Familia yenganya bekira soro yaremie ni familia yabengi Nyasaye. Munyamabera mange gibagendete kogendera numukutano yo Nyasaye kawamo na intu paka nyande twakorire gwanja kwa okoreke so yo gwanja ni mwana o Yesu Kristo mutori oito. Aserieta ria tata no mwana no mo mutagatifu. Amen. Ya mono concepta n'abantu bao. Concepta. Concepta na bali bonsi bacha sengenja concepta. Familia yako, marafiki zako bali mwensi mwacha komolelisia tafadhali moche gocha bosia iga. Kababa ngasengenje chinsa fadhanga ngare goika to babango kibakonya kwa kwebicha Mary kabeta yare bwango gocha una bakoro nayo soe Mary tobeke birenge asosaba Nyasaye to muya tata bo buya twachira sole na bana bao twakorene nambu ya manasi chinga kechi na ndembu ya mano Nyasaye tasenje musombo yetina roraba ono Nyasaye tai kwa murangiri tie familia ye na bana ba Nyasaye to nyali ko baramburira ko bawo kwao banyale kolema bamanya Nyasaye to na barabuli tukeli mombarale eto gosaba na kwegene gwetira so buya no bomwana omonguru to iwe serieta lia tata no mwana no mtakatifu. Amina. Ya mano Mary ne familia yao na bairi bao na bonsi wote ambao wamekuja kwa niaba ya Mary mjongea hapa mbele, wenye mmekuja kumfariji tafadhali. Songa mbele kidogo. Sukagocha bosia igasini. Songa huko, songa hivi. Ayagenda bosia rio squad yali. Ena mo squad yali. Ndio muingie kwa kamera.
tiga tusabe aseli etalia tata elio mwana elio moyo mtakatifu amina. Nyasaye tatu itu twachira asore naenda asebire biga tugukwira niring'ambi amo na asobogima watwaire abatore moyo naende kogendete korangiria abao gochicha asore okuno gwanja kwao twakorire omukutano ebweri tukuria rero na asenge njo kwarangirie dina kurasore kurastore gocha asore twasabira moneno ba monentwe naende otore mikero yo moito koike biro biri naende torakore Nyasaye itu bakunaende egwesukenene twasabire nse amabera Kristo oyo omenyete yorabwa asore emiaka ne emiaka yonse amina. Seri etalia tata lio mwana lio Roho Mtakatifu amina. Asanti Mary. Oma. Mata. Uko wapi? Martha, mke wa the late Lawrence, ebu njoo na watoto wako, njuna bao, na baidi bao, balibacha. Omaneno ito machanu tata Nyasaye aseli etalia Yesu twachira iga twasangerekanira asomo sangerekano yo monene asenge nchokorara kumusombo edina Nyasaye twakumanyirenga nigole Nyasaye wemero buli metambe eye mwanja bantatanya ari kumanya bono magega otigire umusani oye musombo Isaka musombo mwalimu twasabirenga Nyasaye nokore ugwancho kuya ramburoko boko kwa muna gutari okwenge ubagate amona abana bali batigara ubalinde na kubakorera maya amatukonsi bali moyo ubuyabwa otigo bosansa asenkeye oselimi kayo bwoba utambe kebago sonyu babarole obanene bwa obulio tigo gwanja kwa gokoreke simigande yonsi yakira ubusaba gwenzi gwa kolwa sa kobo komo eri Nyasaye konyara gutugekera enkeye ga yo mwalimu ubuyabwa otigo borole kane gwetira samabira Yesu mutolia. Biamono asichinga kechiga ntaraenda Sunday segepindi abayiboli ba Simeon bayiboli ba Simeon nyamuri chinguru mweche mwakwe bichaiga abayiboli moro mongina omongina Biamono tuaru oyo Santi na mogo ikaransa biamono na mogo ikaransa bono twachirege pindie keao muna momanyete edina monesa aba marani na marani anabwate chi grupu chinyi ngororo igo grupu munanko nyerangerie mogocha Simeon otenene kwa niaba
alafu mwakwebicha ejumia ya marehemu Edina ekurku Felix tafadhali nchungo kwa chabosia mwenspi ejumia ya madam jumuiya ya madam St. Felix eye ne jumuiya ya na amona Simeoni eibago shiriki alimarani muna mbaro cheiga abana bamorerire kibo Kristo wikira iga muna bale igamba bwatogotera muna batenine iga kolera nigo mwende moikaranse Asanti jumuiya yake, asanti. Edina alikuwa na abgate ekeombe. CW Edina naso metie skuru ekulokura popular. Abana bali bara popular kaimole. Ra popular. Na bali mubaino nchungo ko chabosia. Ra popular na mwandamane bana bombayo
Father, karibu. Karibu. Ega nere ya Nyasarati etangete paro radio nyanterebere gaiga ende nyerusi ororo. Ega ya Nyasarati Okay, they have two presentations, a poem and a song. Briefly, please. Dear Teacher Edna, we loved you so much. You were our mentor and our parent, whom will fit on your seat. Go well, our teacher. We will miss you so much. You taught us how to read and write. You loved us like your own children, whom will fit on your seat. Go well, our teacher. We will miss you so much. Mwalimu, umeondoka na hatutakuona tena, na Mola akulinde vyema milele na milele. Mwalimu, umeondoka na hatutakuona tena, na Mola akulinde vyema milele na milele. Wazazi wako walikupenda sana, na wanafunzi tulikupenda sana, na Mola akurehemu milele na milele. Wazazi wako walikupenda sana, na wanafunzi tulikupenda sana, na Mola akurehemu milele na milele. Mwalimu Edna Boyani, ulikuwa ni mwalimu bora, na Mola akulinde vyema milele na milele. Mwalimu Edna Boyani, ulikuwa ni mwalimu bora, na Mola akulinde vyema milele na milele. Wazazi wako walikupenda sana, na wanafunzi tulikupenda sana, na Mola akurehemu milele na milele. Wazazi wako walikupenda sana, na wanafunzi tulikupenda sana, na Mola akurehemu milele na milele. Baba yetu uliye mbinguni, uilinde familia yake na sisi, ututunze vyema milele na milele. Baba yetu uliye mbinguni, uilinde familia yake na sisi,
ututunze vyema milele na milele. Wazazi wako walikupenda sana, na wanafunzi tulikupenda sana, na Mola akurehemu milele na milele. Wako walikupenda sana, na wanafunzi Asante sana watoto wa Ra Popular. Poleni. Head teacher. Ekanisa family nabagani bonse nabakwani mbuyamore nande enere family ya Ra Popular etwacha n'abanafunzi n'abayibori ariko sawa ibori asibateneine bakoreiga abayibori bari butucha na barabwa. Asante, thank you. Alafu naomba pia wanafunzi wafanye hivi mukienda. Haya, have a seat. Haya, abatu atgaire enere staff madam akorere gasi na barabu nande we are saddened. Abari muna inunko basamo koreiga akoba yechinsa nto kwana kiro muntu. I think you have taken a photo. Yes. Take a photo kindly. Thank you. Bonongo saba haseri bageri ka ngamo director ribaga ale our condolences on behalf okoba yechingisa alafu pastor to sabere edinde tokore. Thank you. Anyotore samabe kiro yomo mbiora sore mbiore. Asai nomuya litukeriga nabanyasali begete kando nga nabatwale gotoka senkeye tole na mabera mange sana. Ekanisa yaito matasiroti oyo ikire naba era libonsi bekerisiki yaito etokwa kambi yamono asenge njo kweyaliga kwaino muna mwaikira abo bono lende ntobwati amaya kusama betora kwana igoro ya Edna nigo togoteba Nyasaye olioro chembi yatimoke totigale tigatimoka somolembe obeire naintwe emiaka emiya akolire gasi naintwe una chiete college yaye paka buna atimokire iga niga akolire gasi amo naintwe okolire emiaka 15 ase institute ye itekoro kura Popular osomiri abana abange nabo barayiga buna chiche NC lakini nende ntokonyora ibaga baratene kiagera nabange konyora arosiri babeire abantu abanene bona ase Nyasaye nigo togwancherana egera orogendo rwaye robo ruororo ekiagera kero yomo nabwate engencho yaya korwa ase enseye ntogochikogendera mono tiga Nyasaye abaseni igo twari korumarani ntore n'abayibori n'abana muna twacha na barabwo njasa marieta ni gonkoro kudori kabo chabeli nyang'au mugakone gararete bono twabwatire na Edna goikachinga kiechiga igo ntore n'abaereri iga ntore nomo pastor oromo chairman asama tukamange na intwe nere nabana ariko mwari bageri asabe getogo chigokora mbia mono mwaka Simeon nabatoramo chinga otoko amaya Nyasaye kobwate siase gwatigareire naende notabokie koreng'ana buno omone nabegete ng'a Edna nagende ayotigare n'abantu abwo seseni gusana mbia mono tusabe tata Nyasaye noete mwanya bantu chinga kichiokomenya ase obwiko bwense tware gosaba toitabirane muna efamili ya Ra efamili ya Bwoteyo na kururia omaso omwana oyo gwatoire ase esukuru yaito akorire emeremo emiya okiniri standards kie esukuru yaito isiko ye gisemi na co-curricular activities otwasabira abarimu baito oboremu na abayiburi bakirana abana tokorera tore mitwensi tumanye obwenge bw'obogima bwaito tweyarigani sese ni omoyogoyo goikoere buya ase eritara Kristo motoria ya mono
Grupu edia Edina. Grupu 19. Chungo mote na mwa kwebicha mwirane. Grupu 19. Bari kushiriki na Edina. Njubu wa mababa ango. Memaliza. Mwamsio Itomba karibu. Madam karibu. Memaliza. Wave. CWA abangi na mwenzi bari ko nyamoko shirike na Edina. Chugo chagaiga. Mwenzi CWA. Kababa ango. Yaman wave. CMA. Simeon. CMA. Kiombe ya Simeon. Abangi na mwensi ba marani nchungo gochaga. Ba marani parish nchumwensi gochaga. CMA. CMA. Moro. Njurende. Simeon nchugocha. CMA. Same. CMA Bangabuya. Grupu 7 etigare na Simeon. Grupu 7 bagakambu yamono wevu nyetoru grupu 7. Grupu 7 yero etigare na Simeon.
Kupeti nere wacha kukore. Biamono. Kwa niaba ya grupu 7 ya Kristo na abantu baje kutuombereza mbuye muri mwezi amarita nguru kwa Alfred Makori omusa na onde grupu 7 umwalimu Simeon niga antenenere enyangi omwaka uri mutienyonane onde bono mbugutie nyimbo ya grupu 7 na ande muna oyo ntenenerete tiganya sawa bariki. Alafu mwalimu tusabiri. Asante ya tata iliyo mwana iliyo mtakatifu amina tosorole umacheni ya sai na watongite tinase kiweke ni kya kenyeno manene tatinya sai nande kirara tumone na atuja sobonu mataso moikoyore tiwomo ako ena bana baye batigere manyeno molembe ubasenya sai onjuri kingo cyabo kimenya asura matukonsi bima bwabo utuasabi na kwege na gwetera subyo bwanu Yesu Kristo mutori ito serite ya tata ni mtakatifu amina. Biamono umoja welfare okwana nkwe mogo cha mwa kwebi cha mowefu moruo kupe umoja welfare Maranmen teachers kutoka hapa Maranmen teachers sukako chigari beke raini mobabango senje yebiro awa kitoka Maranmen teachers muingie. Ebanga buyabwa mwa kwebicha simontenna busiabo wave Maranmen teachers kutoka hapo United Elite
Bogetutu teachers welfare. Bogetutu teachers welfare. Bogetutu. Wakirwe. Cosmac group. Picha. Na ningeomba ya Mongino Morai. Toange sani gocha. Tuachile buna abarimu ntobwate kende togotigera omwarimu. Igonye kobwate kana koligereria ngomo huko hiyo. Say that tukishamaliza hivi tukipiwa picha, sahani iko hapo, tunaweka chenye tuko nacho tukiwa tunasonga. Omongina tuwe bangete gaki. Abarimu n'abantu be bangete, tigaye tuwe bange na tuwe bangete. So tukishamaliza na hiyo group ikipiwa picha, if you have something tafadhali hapo kwa sahani tukienda kukaa. Hiyo ni Bogetutu Teachers Welfare. Tafadhali kwa sababu ya muda na mnaona vile mambo ipo, I'll request that you salute. Kindly let us salute. That is Bogetutu Teachers Welfare ambapo Simon ni member. Tafadhali tupitie hapa tukiwa tunaketi. The next group ni Marani Teachers Welfare. Marani Teachers Welfare. Tafadhali Marani Teachers Welfare tusonge hapa pia. Leadership na walimu ambao wako kwa hicho kikundi. I'm also a member of that group. Marani Teachers Welfare. Tusonge hapo kwa sababu ya picha. Ukimaliza ule wa kupiga picha tafadhali unatuelezea. Asante sana. Tunaweza keti. The next school ni Rioma Secondary School. Rioma Secondary School, niliona walimu kiwa hapa. Tusonge mbele sababu ya hiyo picha. Walimu wa Rioma. Asante sana. Tumesema ya kwamba kama uko something unapita hapo unaweka ukienda kuketi. Mogumo Secondary School, mahali mwalimu alikuwa kabla ya kuja Nyasagati, tusonge mbele pia. Kama kuna mwakilishi. Mogumo Secondary School. The family ya Mogumo yenye walifika hapa, tafadhali tuingie hapo na arifiwa ni wengi. Tujipange vizuri kwa sababu ya picha. Asante sana. Tunaweza keti tukiwa tumeweka kakitu pale. The next group ni Kereri Girls. Kereri Girls naarifiwa ya kwamba mwanafunzi wa mwalimu Simon kuna mwenye alisoma pale na mwingine bado anasoma pale. Naomba ya kwamba Kereri Girls tusimame hapo. Itabidi hata mimi nisimame huko kwa sababu nilikuwa nafunza huko kitambo. Ungachukua hiyo picha haraka. Asante sana. Naomba ya kwamba shule ya Cardinal Otunga kama wapo tafadhali pia tusonge hapo kwa sababu ya hiyo picha. Cardinal Otunga. Nimearifiwa ya kwamba the class teacher ya mwanafunzi wa mtoto wa Simon anataka kuongea jambo kwa sababu ya huyo mwanafunzi. Hata kama hukuwa na wakati tafadhali jambo moja mbio. Na wasalimu hata kama tuko kwa matanga. Habari zenyu? Madam Sylvia. I'm a class teacher to Sandra.
and tunasema pole sana kwa familia na kwa watu wote kijumla. It's not easy to lose mzazi. It's painful, we know it. But we believe that God didn't allow it without a purpose. We believe that He's going to stand with this family. He didn't leave this family like that. I believe that even if she left us, she left the legacy, and I can see the legacy here. That the siblings here to Sandra, I believe that you're going to continue the legacy that your mom left. So nasema pole sana, na Mungu azidi kuwa pamoja nanyi na watie nguvu mpaka mtakaposimama imara. Thank you so much. Before that, I want to present the condolences from the class members. Walinipatia condolences to Sandra, akasema pole sana, they are together with you in prayers. Even the school also is with us in this, and we pray for us all that we manage this with God's power. May you be blessed. Thank you so much. Asante sana, madam. The next group, St. Patrick's Marani. I'm told hiyo ni shule ya mission, a mission school. Tafadhali tusonge hapo kwa sababu ya hiyo picha. Wakiendelea kupiwa picha, naomba ya kwamba kama nati iko, tafadhali pia tukuje ili tuweze kumaliza program kwa pamoja. Mwalimu National Sako kama ipo ikuje, na Gusi mwalimu kama wapo pia wakuje. Tumemaliza na hicho kipindi. Allow me to call the next group. The next group, Gusi, hiyo ni Gusi mwalimu imeingia? Sawa sawa, Gusi mwalimu tuingia hapo kwa pamoja kwa sababu ya hiyo picha. Na tulisema ya kwamba ukitoka kama uko na erongori unaweka pale kwa sababu ya mwenzetu. Asante sana kwa hiyo picha. Nikubalie sasa niite Kisii University. Kisii University. The team from Kisii University kama wako hapa. Kisii University. Sijawaona. Wakikuja labda watapewa nafasi. Grupu inayofuata ni deputy principals from Kisii South. Our brother Simon is a deputy principal, and the deputy principals have come in solidarity, and because of seniority, I'll want to give one of you to say a message of condolence to our brother. The deputy, please. Asante sana. Wacha tupe madam, nafikiri yeye ndiye ako the oldest, aongee kwa niaba ya deputy principals. Just a minute. Thank you. God is good and all the time. I'm taking this opportunity to represent the deputy principals of Kisii South or Bontari constituency. Mr. Oteyo is a colleague, and at this time we have come to stand with him. We have brought prayers. Quite a number of us could be on the way coming, and those who could not be able to make it, that could be due to unavoidable circumstances. So, Mr. Oteyo and your family, we want to say sorry for the loss of your best, and we want to pray for you to continue being brave and strong, and know that God is in control. So on behalf of the Kisii South Deputy Principals, we have come here to stand with you, and the executive members promise to be seeing you, and in that our welfare, I think what I have will be presented to you later. You know how we always do it as a sub-county. We are so sorry, and we have brought prayers. May God bless this family. Thank you so much. Asante sana. Hiyo ni Kisii University nimeona. Tafadhali tukuje kwa sababu ya hiyo picha mbio mbio.
the Kisii University team, tujipange kwa sababu ya picha. Yeah, thank you very much. You can salute. The next group ni our teachers from the comprehensive school, tafadhali. Teachers from our comprehensive school and Kepsha, tusonge hapo mbele kwa sababu ya picha pia kama wapo. Asante sana. Naomba ya kwamba tuweze kuketi. Yeah, the next group, kama kuna Mwalimu National Sacco, somebody from Mwalimu National. Kama yupo, sasa napea shule ya upili ya St. Francis Nyasagati Secondary School. Naomba ya kwamba tusonge mbele. Nimeona wanafunzi pia wapo. Kwa sababu mwalimu wetu Bwana Simon anafunza kwa hii shule, mtatuwia radhi, tutawapatia muda mchache because I want to believe that the school is here, the board of management, including even the community. So we'll give them a few minutes so that they can carry out the program, cognizant of the fact that time is moving very fast. Kwa hivyo asanteni sana. So this is Nyasagati Secondary School. So parents wenye wako hapa, wenye tumekuja nao, tafadhali na waomba mje vikwamba tushirikiane. So with us here is students, we have subordinate staff, we have our teachers and also our parents. So to start with, as Nyasagati Welfare, we have done a lot with our deputy. So, to be brave, let me welcome the students. Waje hapa mbele. Oh, mnainua tu mkono, mna salute. So students wote, just salute. Edgar haje mbele atoe pole zake in 1 minute. Edgar or the head boy. Song will come later. Yeah. So, students wote kuja tuimbe kidogo, Edgar atoe the last moment and then tutoke. So very fast. We have been given a few minutes. Tafadhali tuje hapa mbele. Tuharakishe. So you can have a song. Dunia hii tunamoishi sio kwetu, sote twapita, kila moja kwa zamu yake. Zamu yako ikifika utalala kama Madam Didina. Tufariji shujaa amelala, hatupo naye. Dunia hii tunamoishi sio kwetu, sote twapita, kila moja kwa zamu yake. Zamu yako ikifika utalala kama Madam Edina. Tufariji shujaa amelala, hatupo naye. Kwa uchungu tunalia, msafiri Didina ulikuwa naye, na sasa kifo kimetutenganisha. Mungu tufariji. Kwa hivyo asanteni sana. Rest in peace, Edna. Thank you. So, we have the subordinate staff. Oh, ikuje mbele kidogo, mmoja aongee. So, because of father nakuja, please let me be short. So, wenda keti simama huko. So because of when wamesema tu ni vizuri aongee. Sawa. My dear brethren, God is good
And all the time, even though mko na huzuni, let me see you this way. As Nyasagati family, tumekuja kutoa rambirambi zetu za mwisho. Tukuambia family, even though you have lost the mtu wenu wa karibu, msijaribu don't even try to lose hope, because there is good news about the good victory that Madam Edna has fought. With these few remarks, acha niambie Bwana Deputy, kuna habari njema Mungu amewapangia, na tunajua Mungu ashainaza roho yake mahali pema peponi, na tunajua kuna mambo mazuri Mungu amekupangia, na hiyo mambo yenye mko nayo mazito kwa roho yenu, Mungu akuna uwezo wa kuyatuliza. Pole sana kwa familia. So thank you very much, Nyasagati students. So we have the subordinate staff. 1 minute picture. 1 minute subordinate staff. Mnaenda mnaketi picha. Wote subordinate staff. Walimu tu wabaki kidogo tafadhali. So wapige picha. Songa huko. So just wave. So thank you. Okay. So we have wazazi na kanisa, parents and the church very fast. Parents and the church very fast. Songa mbele, songa kwenda huko. Sawa, just wave. Thank you. Enda mketi, yani msimame huko. Then we have now the teachers. We are the people wenye wanalia. So give us our time. So teachers now you can come forward. Kwa hivyo sisi ndio tumefiwa haswa ambao tumekuwa na Bwana Simeon. So we have the Nyasagati community, that is the welfare. We planned everything. I think after this we will give deputy what we have done. And finally now I'll give the principal to crown. Thank you. Welcome. Thank you very much, the head of welfare department, for that leadership. Kwa familia ya mzee Oteo yote, aswa familia ya Simon mwalimu wetu ambaye kuja kuomboleza naye, na wote waombolezaji, tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Ningependa kuwa mfupi na niseme kwamba tunashukuru Mungu kwa sababu tulipata fursa kuwa na Madam Edna. Tukakaa naye, tukala naye, tukafurahia naye, hata harusi yake tukafurahia sana. Alikuwa mama mwenye upendo mkuu na tunafurahia. Deputy wetu na familia yote, wacha Mungu awashike mkono na aweze kuwaongoza. Edna niga alengeli rube ligia noena asaba ali mubaito ekero tuachiete mu Edna ange kabere iga tukarobo gima Edna amenyete obogina bwo bwanchani noona abali mubaito chijenzi echeiranete chikaenda chikaligia nabao bakebwatera talibo bono tugwakira Nyasaye ngambia mono tubwati mangana mange tigo monene anyali kura familia maombi tuzidishe. Asante. Nande among us ntubwate our head teacher primary school comprehensive school no are neintu salamu Nyasaye no meya chingagi chonsi timbwati amange ngoteba togosaba Nyasaye libaga lya Madam Edna abenero kolira aliende enka pamoja no mwalimu na bana bae bonsi biyamano. Thank you. We are a family with the comprehensive school. Nanento bwate our BOM chair
I represent the board members Vonsi. Thank you very much. Our BOM chair, karibu. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Kwani mwenzi. Tumsifu Yesu Kristo. Biamono sana. Na inchengo chikwira libageliga. Utebia familia Oteyo, the whole family pole sana. Aso mwalimu Simeon, mwalimu pole. Asa wana ba Simeon, pole sana. Na se community yonsi, mesema ni pole sana. Simeon, tubase kueba na nyasaye naro. Na ekera ya igonsi piare koba, nyasaye no arenge. Igona ende nyasaye, naro chichinjira chiae, na ende aranyare kombeki e familia yeiga, ekine buya. So on behalf of the board of management of Nyasagati Secondary School, I think kuna wengine wako hapo ndani, lakini sababu ya wakati, tunasema ni pole sana, na ende tokoganieri familia ya Simeon, amange amaya alemotu. Toko manyawa pole sana. Biamono. Asante sana. Tietu kolere gabu. Biamono sana. So thank you. I think we would pray. Mr. Tika, you'll lead us on that, and then we go back. Thank you. Thank you, Chair. We can humble ourselves as we pray. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Almighty Father in heaven, we come before you this moment. We thank you for the gift of life and the opportunity to see this day, our dear Lord. In a special way, we bring forth the family of Mr. Simon Oteyo during this difficult moment. Dear Lord, you may be with them, give them courage, hope, and the endurance. As we all know, during the judgmental day, we will unite with Madam Edna. Let your will be done on earth as it is in heaven, and this is our humble prayer through Christ our Lord. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Asante sana, tunaweza kaa. Sasa ni wakati wa kuleta union. Naomba ya kwamba tusonge mbele. But kabla union haijaongea, mwalimu ameniomba ya kwamba, Mr. Simon ameniomba ya kwamba niite Mr. Lawrence Siro Machuka. Mr. Lawrence Siro Machuka, tafadhali kama upo njoo kwa haraka, kwa sababu kuna request imetoka kwa mwalimu mwenyewe na anasema ya kwamba wewe ndio ulimfunza kazi. So haitakuwa vizuri asimame hapa mbele kabla kuona. Just a minute. Thank you very much. The family of my teacher, Simeon, Abarai, Awaregaiga, I do recognize the presence of Father. Tumsifu Yesu Kristo, milele na milele. Amalieta muna mwe urengo ruk Lawrence Siro Machuka, inka nigere gari rioma. I'm happy to say that I have known the two for a very long time. Madam Edna Kurunka Rianigare cousin sister, and I taught her at Rioma Secondary School from the year 2000, Pakagakura 2003. While a student, she was very humble, disciplined, and very promising, a virtue that has been exhibited here. Bwana Simeon, during those days, we used to scout for teachers. In particular, I used to look for those hard-working teachers. Around, we had a vacancy of biology and agriculture. If you can find that one, then Rioma would be cured. Gamori so much
He was working as a BOM teacher at Mosocha Academy, at the same time at Kyoge, at the same time at Mosocho Girls, and another school as a BOM teacher. Nkaenda nkamuhebereri sana. In fact, nkairaji certificate jia ngajigacha to ensure that he would be employed at Rioma. And I employed him. Probably, onyenta moreta Rioma, kango tajete kuligereria maisa ma yarore my sister amoire. Bonde kare na moreta, ije na manyete go senaki, na ende isikari esa kunya gutara, amaiso kunya wakiare, orodo mwaro minto responsible, ngaja komenya oro moire. When you took her, I told you have got a good thing. And indeed she was a good thing. A good person. Dari boy go. Bonde ketukia mbele there kongu. Edna, my sister, nigarenge 100 meters away from the school. Ne mother-in-law, na irabu. Sibi no tayo na agwe tauye school every morning. And every evening. But a very wonderful teacher. Omega Tidiome Kaba in the academic map of Kisii. There must be a balancing act. Why it's a very early in the morning, and very late in the morning, your mother-in-law. And indeed, that's what he did. He rose in the ranks from a teacher, classroom teacher, boarding master, to senior teacher. I stayed with him for a period. I get a senior teacher, and because of the way he was in Kamateba, after you have been promoted. Bono, a senior teacher, as you were promoted, the policy of delocalization is set in Ngatomu Kisumu as a principal. Like it in report back, Oteyo must be promoted, and indeed he was promoted to a deputy. He is up to now. Walimu, I want to wish that you get promoted to the position of principal because you are equal to the task. No more is our colleague. You know, I employed him and I know them. I'm finishing. The cruel hand of death has robbed from us a very wonderful teacher, wife, and mother. I share with you, Buanoraro, the pain and the grief of losing your beloved. Tunaishi kanisa. Kwa sababu ya hiyo mtanikubalia ya kwamba the people wenye wamesimama hapa are Kupeto Union officials. Ongaga nataka usimame pale. Hawataongea, tutaruhusu tu mmoja aongee ili kanisa ifanye mambo yake. Yule ambaye amesimama huko mwisho anaitwa Simon Ongaga, mwalimu wa Nyabigena Boys, our organizing secretary. Mwenye anafuata anaitwa Job Mokua Makori, our tutor at Kenya Teachers Training College, our secretary tertiary. Mnaweka kakitu hapo ukikaa. The next person anaitwa Duncan Ondieki, mwalimu wa Bogeka Junior School, our secretary junior. Next ni Irene a teacher at Suneka Girls, our secretary gender. Mwenye anafuata ni Elizabeth Lokooli Lolimit, a teacher at Nyabururu Girls, our second assistant secretary gender, those who are enabled differently. Mwenye anafuata ni Evelyn Peter, a teacher at Rioma Secondary School, our branch treasurer Kupet Kisii. Na mimi naitwa Dennis Machogumanase, mwalimu wa senior chief Musa Nyandusi, the branch chairman of Kupet Kisii. Nikubalia nileta mwenzetu ambaye the welfare officer Steve Ogechi, our vice chairman, to convey the condolences of the teachers of Kisii County. Steve. Asante chairman, hatutakuwa warefu, tumeshaona father amefika.
Jinsi ambavyo mmefahamishwa, naitwa Steve Ogechi, naibu wa mwenyekiti katika gatuzi letu katika chama chetu cha KUPPET. Nataka kuwa mfupi sana, nataka kusema Mwalimu Simon, pole sana kwa kumpoteza mpenzi wako. Kwa niaba ya walimu wote wa gatuzi letu la Kisii ambao wangeweza kufika hapa, tunaleta pole zetu na tunakuombea. Na mwisho kabisa nataka kusema kwamba kama chama cha KUPPET tulimpatia mwalimu cheki yetu ambaye msaidie wakati wa kuomboleza. Asante sana kwa kutupatia nafasi na wacha Mungu awabariki. Asante. Gaja mmechukua muda lakini mmefanya mema. Tumemaliza misenanza. Abangina mwensi toka ndiko chalia somobere mama CWA toka ndiko cha somobere galia. Kidogo tu tupeane mpangilio ambayo utaweza kuwa mwafaka, ndio tusisongamane ama kusukumana wakati tunaanza misa takatifu. Ningependa kuomba jambo la kwanza. Katika mazishi watu huja kutoka mbalimbali, walio marafiki, walio wa jamii, walio wa Katoliki, wasio wa Katoliki. Ninawaomba tafadhali, Toire ngora, ninawaomba tafadhali, Toire ngora bangina balia abamogo kwana koramuka bwato bakongwase mogo tuka matanga ababaito mbabwati bokongu ya don't worry echiwesa chirongoli ne chumwalimu don't worry ababaito babwata yesani eri mbali baibi onyase murwete bakaraba ibi gose abantu bamarani imbo betore very good naborobu ke bacha basome kende kurwa warmbia mono biamara no toire ngora biamwa akerio giagere mu manyenga ba mara na bege no nyane ndururu teyo bakurusia ari naba ne transport bako basazroti aba mbari kurusia serongori ba changete mapemba ande chigatumwe simi mape biamono ebe sayonsi na simi ni guchere ndara abana bari basome na ende kere go ikerongori ayo wakerio gibano imokeri tangani orwero ngori yao. Thank you. Tangazo ebe no mo Kristo tari mo Catholic yore ndaga nitumanye twensi naba Kristo tore toiwana ine so abo bisabalia kere misa ya chakire mogo chaka gusuka kando waka chisimi no bosoku asole unogwanza waka chisimi asa matanga ya madamu na ya kero tora icha matanga hao ondete yora atagara ne chisimi tora betoko gamba nacho ikiogo simeka. Number 2, egesongo kegote bangogenda saba Roma orole buna bago kora na aya koraki ningani twensi tosome ngane iyo sonya togo tebwa turusi chigobi onye motagete gutumeka chisimi cheino korusie video korusi chibicha kero togendete misa rusi aye, lakini tafadhali tusiwe tunaongea na watu. Tusiongee na watu, tuwe watulivu ili yote yaende sawa sawa. Stealing and the utanga saba obisaba lya bagaka bali mwecha matanga mwachakire gusuka uchase kigali no busuku. Ni aibu na ni aibu vibaya sana. I would want each and every one of you to respect this particular function. So onya togo tenena tuatenena onya togo tugama tuatugama onya togo waka chinkobi twakegentoki ekiaro yo twakire gutindeka buna mwaigura abakwani batebire no muswati lakini naenda orengo mongina naenda orenge madamu muntu bwa maskani ebyombe bibyonse naro uniform buna kibekira
paka narigeri uniform getega na boranga na njengo cha gochoinie kiombe keri kirimo inari kiaro kuose no moja agara na njembe na umoja alo gosenso ekiombe kina njembe buna kerokio alo naye develop asa matangarero a sense of belonging. Tusimame na tuanze misa. Ai maubi yale. Maubi yako wapi? Kwa yake hiyo kijana ngira kegonsa bali sakramento moe ntaracha ke misa namote biringa ya ite ko nyareka nae tali sakramenta sabata kaba kwani agenda matangande lakini moja momonde tere mu bwatani nyangi ekineke mogero kini maete ngatara nyoma abaseire. Biamano aki Reverend Father teninsi geteno mo Kristonde makweli oranda kachire mochie aligige sangyo bunanja kuya akorete ndo kieke yalige tige sangyo bantu ba minto mwali mupole nyasaye tigabare mie asenge nchoma etemisa ya chakire Father nkorware ke ngwansekia aki abantu bonsi abakoli chikuro batwekera asegete nate abatigangi chende myo mwalimu gekara no musani ona seda ekeyemo moko nganchara bagaka akimba bwata chinderu ngende nchikore mia bandi biamono nyasaye tigabasenie ngotigarande family ngoriane biamono sana. Inchenko ko Andrew Mukaya Maubi nkoligie kero kyobo jumbe Kitutu Church South constituency na ara tugunyirie ngona gosaba abakristo monsabere.
bari gotukonya kubugulyo mubere kakitiga bashe bwango tunyare kuruga tware gukonyana baka bari tware gukonyana bari ba umoja bari mara sante basaje bari ba tuoje ga tubugulyo mubere gurweli Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana hawe nanyi. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni kwenye ibada kuendelea mbele na maisha. Tuko na nia nyingi kwa hii familia. Kwanza kabisa tumuombe Mungu wetu msamaha, atustahilishe kabisa kuadhimisha mafumbo matakatifu kwenye hii ibada ya na muungamie Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuombeeni kwa Bwana Mungu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
kama vile imani yetu katika mwanao mfufuka kutoka wafu inaimarishwa, vivyo hivyo yetu na kutazamia ufufuko wa mtumishi wako Edna jitipitishwe kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Kwa miaka mingi ijayo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Somo la pili. Somo katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike. Somo: ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakao watangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Neno la Mungu. Mshukuru Mungu. Tusimame kwa shangilio, tutenene twensi ya sokwaria ni evanjiri. Mimi ndimi mchungaji mwema, asema Bwana, na wajua walio wangu, nao walio wangu wanijua mimi. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu
ya kufufuka, alfajiri siku ya kwanza ya juma, Yesu alimtokea kwanza Maria Magdalena, ambaye zamani huyo akaenda kuwapasha habari wafuasi wake waliokuwa wakiomboleza na kulia. Hao waliposikia Maria Magdalena amemwona, hawakusadiki. Baada ya hayo, alijionyesha kwa sura nyingine njiani kwa wafuasi wawili waliokuwa wakielekea sehemu za mashambani. Rudi wakawapasha habari wengine, lakini wao walikataa tena kusadiki. Mwisho aliwatokea wale 11 walipokuwa mezani, akawakemea kwa sababu ya kutoamini kwao wa mioyo yao, kwa kuwa walikataa kuamini wale waliomuona amefufuka katika wafu. Akawili kwa kila kiumbe. Injili ya Bwana. Kina mama limia mesume hiyo tetorentero naende manganansa. Sante. Hata kama ninakaa kama mwenye boma sio mimi, ila niliomba nafasi na baba paroko wa parokia hii ya Mtakatifu Barbara Musocho, ambaye ni Father Stephen Orioki, akanipea nafasi ili niweze kuadhimisha haya ambayo tunayafanya leo hapa, kwa sababu mbili. Ya kwanza, ya kuwa huyu mama taingawa ni mdogo kwa umri, lakini ni mama, siako na watoto na mumeona watoto. Hakujitambulisha kuwa mtoto, ila ni mama, na nilipata kumfahamu katika parokia ya Marani, mahali ambapo Simon na yeye na watoto wanaishi na walikaa muda mrefu. Hilo ndilo jambo la kwanza. La pili, ya kuwa ni Mkristo, na katika Ukristo wake ameweza kuishi imani yake kwa maneno na kwa matendo, na ndio maana tuko hapa. Kwa hivyo nafasi niliyopewa na baba Baroko ni kuhubiri, na akaniambia atamtuma Father Matara ambaye ataadhimisha misa takatifu. Then pamoja nasi kuna Father Justin ambaye pia alimfahamu marehemu alipokuwa na hudumu pale Marani. Kwa hivyo jambo la kwanza swala la pili ni kuleta rambirambi za mapadri. Wa kwanza Padri Baba Baroko ambaye sehemu hii ni anda Mosocho,
na mapadri wasaidizi wake muliri umore komo twairu pole twairu naki ikine kemo yakabere nkeria basasroti bakorete mirimo marani Father Ignatius na basasroti bakorete mirimo Father Justin, Father Dismas Yombati, Father Matoko Urwete Moisonda naenda Father George Bernard Yorole. Oh, Father Bernard Nyarango. Oh, na Father Laban Yoitore komo na incho monyene muri imore komo mongere pole. Twabaire Gomuweta basasroti abange bamanyete marehemu. Muri yango imore komo mombole ringa eno manyere bose. No, na abatori mo Kristo mo Catholic. Na bere buyakora abori na ki abasomba bamonena bakoereria se akenu anyasaye. Mbakomanyete. Na honya bakomanyete mbuya bakomanyete bose bakomanyete bobe. Ano? Mombole na endo imore ko mbuyo manyere bose manyere bobe. So Edina no musubati omanyire buya tali atogiwe kesenge cyakure ni gatogiwa onsi ali bakwana asenge cyo amakora ayekararenge moyo namangana ayekararenge moyo nabamanyire buna omongino naki naende mwatogire tali marehemu weka mwatogire mpaka Simeoni mwaigwa buna sira gokwana akamuria botugonaki akamurigi cyobisi cyamarani ecyabusongo mpaka Nairobi akamonyorere gasi agakikobo mwalimu skuru yaye ainama yose namabe karamboli muri ko manande muboli yaye nakyo manyire abantu bakuriya sama yose asamabe abantu bako kwana asama yose asamabe abantu nigo bakomanyete buno umuya wose omube so tigatwarengere lyango kero togocha matanga etwara iwe chinkwano kiro twara abora ninga maene ikinda nyare kuyorokerania kurwa so yoralire ikinda nyare kuyorokerania na inchen kobe ucyase family yane egente kenere roto kuyorokerania nkelianga omonto muya amakora ene chingwano chingia nigo chogaraki chikomo tunyana amakora mayani ga kumotunyana chingenje cya chingiye cya motunyana chinkwano chingiye cya motunyana ekine nekerenga kewonete gotigara setore nengana wonete gotigara setore twebolinga maene na kintu tomanyire naende na kitogo kwanwa na kinche manyire naende na kingoraki na kingo kwanwa egento kinge ichase tore. Kwa hivyo katika hilo hali tukiwa tunatafakari juu ya usemi juu ya maisha ya mtu mwarolire ebyombe buna byakira ebyombe ao ebyombe by'abalimu babegete uniform yabo mwabarora ebyombe byao ko changerana buna bayicha babegete uniform yabo ebyombe byogo sebokanya buna bayicha babegete uniform yabo ebyombe ao bibegete uniform mpaka ebyombe bya mama mu Katoliki babwate uniform yabo ekwaya ebwate uniform yabo nonyane family ligere buna babegete uniform yabo Simeoni karate nango na abana abantu barale uniform talibobe abana bana tenana sukago chegara buga marubu ne uniform ya ino igo ligere buna babegete uniform moyeroje bono boli yango imore ko ma eno begete uniform yao karansambia mama ayeno begete uniform yao karongo kwa na gore uniform
musubati marehemu Edna na begete uniform. Na begete uniform. Na begete uniform ya mama mkatoliki. Na begete uniform ye kwaya. Na begete uniform ye chumuia. Na begete uniform ye biombe ao. Lakini waetani ya uniform ye ya isiko. E uniform ye kene na ende ngia. E yedi na begete. Ne yogo soma waito gotani toiwa korwa segetabu kemerenganyo. Inga homo kungu mya. Hello? No mokungu okwaga chenka yaye. Okwaga chenka yaye no kwigena. Okwaga chenka yaye na makora maya. Okwaga chenka yaye ne chinkwano chingia. Oina rumo kungu oko omo sa choye omogoko. Oje wikaranze te no mokungu. Uniform mungu kwa natalie ya isiko ekirana ntu father ntu wete uniform cheito na ntu abasaziro otirigere ntu wete uniform cheito uniform yechingencho uniform yobo menyo uniform yobo tara uniform yokorokia abantu uniform ejito bagete Jessica abana bayito b'ikikuru mbali asedi narago somya ase Simeon asomiri asawo somirero mbarenga mbabete uniform ekorokia ayeni ngore ngayole. It gives identity. A uniform gives identity. A uniform gives recognition. A uniform makes you to have a sense of belonging. Atweso kawocha tobegete uniform mbali. Uniform echinchigote. Uniform echonchiriwe fashion na endoli gichingaho karaki. Lakini a uniform yechingencho. Values of life. A valuable woman in a society, a valuable woman in a community, a family must accord herself the proper uniform of identifying herself as a woman, as a wife, identifying herself as a man, and that is the best uniform that one can wear. Omokungo muya okomo gakoyo mogoko okomo gakoyo morembe okomo gakoyo bwanchani ine okogero mugakoyo smile mborero mongino imore komo mugakoyo nyombango smile ara gusembire dale ekiara mwete abedina principal ya nyasagati hata abange karwa chetu wedina bakarigiri chiredina meyetinango no musacho ya no mugakoye na abana chikensi cyarango bagatabanga onyenyo yande. Hello? So nabona gani muburi naki amaena asobugi mabwao nkoro mugakoye smile. Does your husband smile at home? Is your husband happy with you? Do you become the comfort of your husband? Do you become the hope of your husband? If you have never done it, then today more than ever, let us learn from Edna that you ought to be a woman of significance and great significance in your family. That you can give hope, that you can give joy, that you can bring happiness and comfort to your family. Maujaji wa matumaini, pamoja katika sala. Ikiwa wewe mwanamke hujapatia mume wako matumaini, basi hauna faida katika hiyo familia. Ikiwa wewe mwanamke hujapatia mume wako furaha na amani, basi hauna faida katika hiyo familia. Na ikiwa haumleti mume wako karibu na boma
na kukaa katika nyumba yake murigiri makungo hiyo no bogori bichaje bibi ahora ero magorobo gende seino ekiagera onyo mosacho tabwati maiga yokoira na gocha bwoye halo abakungumbaro bakogera umusacho etabwati maiga yokoira na gocha bwoye mbaro gosemba hiyo nero imoigaranse tekomo litukulia rero tweorokie kurwase amagana ya twigwase ngana ya Nyasaye na tweorokie kurwase chinkwano chia kwanwa egere twebori ng'amaene nikigekogera umosachone agotama kurwenka yaye nikigekogera umosachone agochonyorire asenka yaye nikigekogera umosachone egere tokwamba nera kongombi ogenda korara likakoragera obukimara murugire nikigekogera achone tutari gukwanegoro y'abana baitu twayiboire. God is good. Tindi gukwanegoro y'abasaja rero gukwanegoro y'abakungu. Lakini abasaja na inu don't take comfort. You could be waso muchoyo. Na bora nyora na yeson. In that family talimo y'abakungu. Ekiaro yokwete nimo. So obukima bwaitu turigireria abakungu batere twasamatera gusase bitabu bitagatifu babo Debora babo Esther babo Rebecca babo Tabitha babo Dorcas babo Naomi. Hello kweka twensi turigireri kwetane abakungu abo asekirise katoliki ntubwato mongi na bwesiko oyinya saya asigete akamobeka ase egatigati yogotori kwa kwamanya bantu asogotore entero muweni itu uyogoruguna ki Bikira Maria hili lyo bogima waitu nabange na togwendete komenya sinyumba chitu egere twensi twegere na tweye chinge ncho chire chingia asobo menyo bwaitu asoro gendo rwaitu tumanye kwebori amaene ngaitokorwa ngaitogocha nakigima chinga kichabono ense atantanire amagana maneno iko mingi na watu wako na mechando mingi na watu wako na mawazo mengi, lakini lazima tuchukue mwenendo mpya na tuanze mapya na azimio jipya ili tuangalie jinsi ya kulinda na kulea familia zetu. Asejere ngone iyo omukungu olyo muya akorose lyo musacho ekyanga kirena ki kintarare kibwata marionya mbole lyo mongino imara kama abande bayino mubegete binaguborere. Alo bakungu bande babegete gantoki ama waborere ayagariro musacho tamire kuruwonyomba ochire kori mupango wa kando ekiwa nyomba ngigero naye Bible yatotebiri omukungu muya no yokoroseri umusacho ye kianga kya marionya materere. Namotoro wose amotoro bantu minto omukungu muya no yokoroseri umusacho ye oburero boterere kianga kirenaki endagerere naki digere libuna bakungu moterete maiga digere ayo mukuwe muikaranzete como digere libuna terete lakini borere nkiaga teto lakini iga twe
ndia basacha nigindi abakungu abuchituki babegeta mutu chinterere amasiabo chianga chiabo amagorabo lakini nyomba Monteberi omongi no imora como Montebi gando Rusia magwa nyomba na obeke amarangeti arenaki aro serio mosacha chianga chirenaki abakungu abwa baterere babegete chinga cyabo chinterere asobo gimabwabo na bwaba bakungu twaigura se rituko lya rero buna bagwenete komenya enjira bagwenete komenya orogendo bagwenete komenya erabanyare ko bekorokeryo kyobuya bwango abaminto tigatwensi tumanyiga nikinyasaya aturangiririe asobo gimabweito naigo abakungu abo baterere bamanyanga they must take up egento gekorokwa rise and shine rise murigelio mokungu imara kama matebi aboke kurwarari kurwasa masunte egerote ne moronge abantu bakorenga nayo no mukungu muyole abakungu bakomanyanga no mukungu muyole abasacha bakomanyanga no mukungu muyole tali omunyakieni lakini owegento ki we amakora we chitabi usuli wa mwanamuke sio urembo murigelio mara kama sio urembo na ukijibandika na hiyo urembo itakuwa mwanamke mzuri ni mwanamke anayetambulikana kwa tabia ni mwanamke anayetambulikana kwa mwenendo mzuri kwa maisha mazuri ekiare kini kiwate ngakie ya monkere lakini kikiwene tukutigara asomo gako asabana bao asekenyoro chitabi gendogi chitabi aseigo inura bangina if we have to rise and shine asomo imaweito kogoso masaburi 128 we must take up a spiritual leadership in our family ayebuno mongina goikonya are kubogoria libagari ligiya ase familia ao korae family egende kanisa ekinege kanisa ineba mumanyango bamumanya sai na onya sinka ya aole musacho muliko yananere kanisa ngarole kurwase nyasaye abangina mbara monareze kuimuka watu ko musacho oraire aye kwa buguri bible wisharia aye buno mokungu asenka yao goikwato roka manganaya Joshua chapter 24:14 kogendera iche ne nyomba yane enyomba ne yango enyomba ne omusaja osene yo mokungu enkanere yo musacha enyomba ne yango iche ne nyomba yane ntomore lingo mbole lyo mogino imore komo aye ne nyomba yango komo era limole nyasaye so asomo imaweito goikatumanya ngana kitugwenete komenya chinjira chonsi naigo ayebuno mokungu Corinthians 16 goikomo mokungu okorigiria okomanya ole vigilant be watchful bunedi na renge very watchful arego sibi abana baye obaire kanisa ngachinterera buna Simeoni yasogateiga na bawe sokaga kiri Jumapili goche kanisa ningore ko maroseri change icho mbole dio mongino imara komo ayengo roseri ro musacho yanga
bande mbara basaja bakuriye yanga nyomba ya kungore ne kanisa na ore mutu nayo gotere kwaya bakorangeria marieta obe ono mosacho okarebolere so buno mokungu goikobe macho orosi familia yao moimoke kogandararia tuimoke kwende kanisa but you must be a strong woman in faith. So be a woman of faith. Kabomo kungu wokwegena. Encho chaba kungu bande bali bakineta aso kwegena kwabo. Matthew chapter 7 verse 24. Kuikwaga chenyomba yao aso kwegena aseriroba asegetare kerieta konyegerwa nembura netwa enyombe yeta goraki ndigiryo mongino mara kama onyenka yao yagure manyana yore bobe o nayo taragacha mwao aseigo itukoria rero kabo mokungu okwaga chenka yao tobaisa bota orenka yao na magorarenga na mabokarenga katarie nyomba abandi baino mumayete ko kwari bibe bitamba birogo igoro lakini nkwana ko hano onyo musacho ekeranga kibwa gwetinyeria bigali abaganga motore gose ngamotore gose tafadhali inuna bakungu tenena boronga so kwena kwaino munya rise and shine Isaiah 60 verse yemo egere tutenena boronge abantu batorore tali asekieni ya mbeso getibuya lakini umukungu no nyano yote bwati jibesa na kyagorete ekiarata gete korende kieni kyumuberoye no bosibwa ya kerorekane tigambo twensi tomanyiga egento keragere turai sand shine na makoraito Matthew chapter 5 verse 13 kogendera mumanyinga keromo kungwa begento ki yarari yomuchoye tikakobita ya basacha bande taya ya bana bande karabeta yararia kurunyomba mwao egera abantu kebakokorora asa makora amaya bamatogingo tali bagotogie ndigiriri mongino imore komo tali bagotogie tali bagwanje tali bagosasokere tomotogingo mwambo atabuya abagena mwambo atabuya abasacha monyuete buya tigatwensi tobetaya ogosoma waito wakaberengi watotebya ekero tuabire taya tonyare ko bogosemeria kwa abantu bande yakuwa tunapokuja kuomboleza sisi kama watu ambao hawakumjua Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo Edna ambaye amelala ni mwanamke aliyebatizwa kanisani, ni mwanamke aliyeamua kufunga ndoa kanisani, ni mwanamke ambaye ameishi kanisani amanganaya kurandia Edna kerali tuko gosama tukugeta mange ye wiki no are gotoke kanisa Edna kere Jumapili no are gotoke kanisa naende na bwata asago ikaransa naende na bwate mireme yare gokora asigo twensi abatu akira ntomanyetenga Edna amekufa akiwa Mkristo na hivyo sio na imani wala matumaini, bali tuomboleze kama watu walio na imani na matumaini, tukiwa tufahamu ya kuwa Yesu Kristo alikufa na akafanya nini? Mauti. Yeye
mchungaji mwema. Sitapungukiwa na nini? Zaburi 23. Bwana ndiye mchungaji. Tabia zetu, njia zetu zitaambatana na yale matakwa ya Yesu Kristo, basi Bwana atabaki kuwa mchungaji wangu. Simeon na watoto wako, tumulilie Bwana, tumtumaini. Bwana ndiye mchungaji wako na mchungaji wa familia yako. Yale ambayo Edna aliyeyafanya na vile mlivyoishi wewe na Edna na mkafanya yote, ni mlikuwa chini ya uongozi wa Yesu Kristo ambaye ndiye mchungaji wenu. Bado hata kama Edna amekufa, na Bwana abaki kuwa mchungaji wako. Kama sabira toroma na ili amuongoze katika nuru, asiingie katika giza. Ili aongoze hao watoto katika nuru, na ayetoa bomo sunte asisimioni na asabana baye korendobe omora so chinkwano chaorabe kugukwana etaye yabegaraki mwabatera lirende tonge chitaya chitonge chitonge tonge chitonge Simeoni na tongea, Simeoni na tongea, Nadei sitongea, Nadei sitongea, na bana banda bang nerita ya yoke abera bande gentoki oborabu asenchire ngune iyo ogosoma wetu kwe banchiri watote birigoro yo mukungonde twensi ntuma to mabwa magadalina buna amenyete ore nebirecha ebirecha bwate bitano na bibere na homo gimabwaye bwarengo bugundo lakini ekero Maria Magadalena ba umerelete na Yesu obugimabwa bogaraki mondamboro morenero koboko murigiri ya Kristo goro na abano ikaranseto no moirio kwa maskani motebi umerana na Kristo na ono wiso kumera na Kristo bugimabwa ombokoba unabwale. Your life will never be the same. Your life will never be the same. If you encounter Christ, if you meet Christ, if you have a conversation with Christ, your life will never be the same. Today, more than ever, may the burial of Edna and the message that is coming from me be a moment of conversion, a moment of transformation, a moment to be transfigured with Christ, because your life will never be the same. Lero mwetane matukande murigiri murakomo ya na ya nchuchenche na ya njogoreki bugimabwa ombara no bwakoreki. Maria Magdalena ekeroba umerete na Kristo agatiga bibia byose arogoreki agaochoka akamutunya na Kristo. Ezekiel 18 verse 21 na bewa totebia onchoka otige bibia omuiranere Nyasaye onchoka omuiranere Nyasaye nonde wensi ora onchoka atige bibia ye no toreke. John chapter 6 verse 35 kogendera na bewa totebia onde wensi ora onchoke atige bibiaye ali umubere na kunywa manyinga Yesu Kristo na nyoro mu mutagora Yesu toendagere itolie. Hello Yesu toendagere itogoraki Yesu tobogi mobwo akabatebyo yoregene Nyasa uri otomete anyegene naike na nyoro mu mutagoraki twakira igago saberedina ekiara na egene ti Yesu anyoro bugima butakoera na Kristo amuboki kurwa saba kule amurabiri oboro bwaye anyoro bugima butakoera. A point uriyo manyete na Yesu Kristo amukunita senkoro yaye na Yesu Kristo amukunita asobugima bwaye na Yesu Kristo amukunita ase obugima bwaye bwonsi. Maria Magdalena akabo mukungo mutangani uri akanyora takora tiki agachaka kolera agachaka kweumya. Kwa soma John chapter
21 nabeko gotebia nchirare kurera murigire murakomo matebi sukirige nari gusiekerete mbere ime rusirige nari kubegeta somo sunte oboke na Yesu Kristo oyo obokire kurwasaba kure egere tuchakoro gendo ruya rero na egere tuchakiro gendo ruya totebiga na abokire Yesu totebiga na akoreki na ekisesi ngijuna abokire genda asaba muraba minto batebye na akoreki mumbwatoro more na ero koboko mutebi gendo orandie genda tebi abamina yara maya batebi Yesu koreki Yesu bokire Yesu moyale Yesu tari asembera na Yesu bokire na intwe tigatonganye kurwasi chimbera tochakoro gandorore naki chimbera ngokwana atari chimbera asitujikobeko mubiro edina lakini ngokwana obugima bwaito ali asebosiekereire omosunteime rero iga tigakero yomo aboke kurwasa bakure ekera twarete irwa habari njema ya kuwa Yesu abe ya kuwa Kristo ni mshindi. God is good. Murigere marako marande buya moisi mairi gaki mumbwatera okoboko motebi Kristo ni mshindi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wala ambao tunaomba walitogochiko saba kubaboliande mchonge mbere na kigima kuboliande mama mukatoliki babere abagaka babere family members babere aba pastor na balisyo nyabara muchichego cha tosaba sobomo inkeye neta getama sawo kuna narangiria ngo chonge mbere tafadhali. Walisha wapasta wa kanisa mbalimbali tujonge mbele tuombe pamoja. Tunahitaji kuomba. Basi wote tusimame tukiri imani yetu kabla tutoe maombi yetu kwa Mungu. Tusimame wote. Asokoli kwa Nyasaye tata muwikegema korongairana kuambia wagema bakure anjira somo yo mutagatifu kriskato likege tagatifu we kwa mko batagatifu musibwa koibe biyamona singe nchobuye bwao biyamona singe nchilingana lyao lyachira stora asenjere kuwekana buya twachira soro tokonye kana linyora liwancherwase emioyo yaitoime uyabwa konyiro mukwani okwane ringana lyao diaretire okole miase nkeye asekero yo muiguringana ri tata Nyasaye agende na lira liri mokonye ekero ligokonye oyo mito Simeoni wanja no buya bwa bikore kasonsi nse yo bulendi bwa Yesu Kristo mutorito amina. Maneno itayo no muya buya mone kyaringana lyao moyo lire ingana lya olia kwandwa lya lere mworokereri muramukia maiso abayibuli mbaleo abatwalirwe mongante kubwelingana eliga Nyasaye amana abamu ababonsi twabekira asurenga Nyasaye kobako kwa okobeyura sebale omoneno ebaetira sekiriri ya mona somosombo oyo watuma sana bonsi abacha basumba bawo batebelingana lya mona lire Nyasaye tuobaze seni asechinchera chonsi kibakura chingondi kyao buya bwabo isane. Biyomo tata Nyasaye ayo to teli tukuliara buneke wasobusi wito monene ando monto to kambiyo monene wato tedi na buneke wasobusi wense yo so wanja kwa monene singa una mwanya wantu na ba to ko na ko seta na lyo monene onya ko mwabero monene mwaka to ko sobusi wa igoro ga monene egaro monene tukele me ko to ra monene tugeni to mena go so wichi chingu cha monene
ninga to na kura somo sombo rubne kebe kura sobo siwa mon tia tuli siringa neli mo sabera mon to nya kanya kolega senke to sobo siwense yo mongoro to iwe Saumi ya tulinga mbiyamona singeli ya tuanyolili ni cheni ya saa kuwa tobinu wancheni tukumanya nto wancheni nto koele matukonsi moni ya saa netu kurangilio monene asabani ya saa kwa baete musombo edina amunu mwako yoteyo ya saa tuwawikirwana sama okao obakini obalera monene nyasaye tata no mwana no mwikomo chenu twawikirira ini yao n'abakorari n'abagambi n'abarayi b'ekanisa lingana tuanyolera nyasaye itotika libweni enkeye libweni omukyoyo bana bali bakina singenjeretari yao mugakoli abe no bale mwabonene saitomo ebisie binge biamono mwana singenje watokonyire na inde gwatoretira na into tuwasabire ngati ubuya bwabo isane asebirebi imeyamanyinga Yesu Kristo oyora mukonyite nasabire Mungu rato otoiwe manasili tukeli talietora baya mono gusaba ikiranu madamu wabairo gututanganira utigira bana bae magega no mugakoye tata bwe meganda obaye kisemi no bongani jiri Solomon asabete elio tata umugabwa ko barangiri guseka ko batebereria banyare ko babako igwiri ogiri aje omonguru otoiwe Mungu mwema wa biguni, Mungu Baba twakushukuru kwa wema wako. Twasema asante Mungu kwa kutujalia Edina wakati ulitujalia na wakati ule umemchukua Mungu wa nehema. Mungu Baba twaomba utujalie Roho wako Mtakatifu atulinde sisi wote na atupe mwelekeo hasa wenye wamewachwa na Edina, familia yake, wazazi wake na sisi wote wenye tumewachwa. Mtakatifu atulinde, atuelekeze, atupe mwelekeo mwema ili tujue ni wewe tu wa kutegemewa na tuwe na imani na tuwe na matumaini yako kwa kurudi kwako katika jina ya Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Omonguru otoiwe togosabira moyo Edina Nyasaye oli omwanjete mono gotwetani omurangeirie agende sali nanda agende kusasuka ase emyaka yonsi iguru aseke mwa ekerenga gaitu no gosabira moyo Edina na gosabira abaibuli ba Edina abaibuli ba Simeon na mama mwabo lete tubura bugo chaiga na ndi bakabika abana babo somusingi bwege Kristo omusingi omya na abana babo bakabwatiraga abunyesa ito tugosaba obyaniki bakorosa sike mubiri Nyasaye ito baseni seni abana ndonsi esibale basimike entetere iyo asebakale naende obuyaba bwa resabo ibuli bawo kwa gesoiri mwao somongino uibono kolira maya twensi twagokire bunatura na Nyasaye ogokire mono bigwene togenda muno mu Kristo litukasirituko Mungu roto igwe. Our kind and everlasting man, I pray for peace, Father. I also pray for my mother, that she may rest in peace and join the angels in the eternal life. I also pray, guide us and protect us. In Jesus' name I do pray and believe. Omonene Nyasaye tugocha soro tukoiranira buya mono Edina ogende buya nando omonene tugasaba ng'osiberiire tutware engaki enyororo tonyore para tugoeta erinde tutware omoyega oyo buya mono tata omonene Nyasaye ekiagera okaigwa amasaba aito nande twarorire obuya bwao ekiagera omoyega oyo ogenderete buya buya mono omonguru otoigwe. He Mungu uliye kimbilio na nguvu yetu,
uliye asili ya wema wote. Usikilize sala za kanisa lako. Hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Basi ni wakati wa sadaka ya misa. Tafadhali wale viongozi walimogo tutangana si sadaka motokonya sisemiyo. Fanyi na mama Mkatoliki tafadhali mwenye alikotokonya sisemiye sadaka.